Van noi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha phalha November ni simni Sunday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti Hennessy na em thingnoi mi ho to ki thu jing Zelengrong United Front ZUF Kamson fiction hon phalha November ni sim khat zani Saturday ni khuchun press statement khat hin so do vin Zelengrong United Front ZUF in avel vela Zelengrong in pui ho Pule pate sat sagam sunga kona kanilei bol loading le phalna beya koi ma cheng loading ti agi na ki bol jing wangchun na samon akoi win hi le halo thelowa action kain la uwa athile lo ho agari ho ka hla piu hi tin phongdo win hi Zelengrong United Front ZUF Kamson fiction hon kapuka pateo sat sagam sung tia aseinau chuchi gam sung cho Kangpopi district Saparmena subdivision hopsung Wapong khusung le lungkhong mun area la ho hin kukite gamsung ahi bo vin hi Zelengrong United Front ZUF Kamson fiction hon sena wachun kanilei bol hole sumuna ga cheng ho chule chudong mi ho atosor ho adinga hi chi gi na thu cheng hi a chaina hiding hi tai tin phongdo vin agang thei penin na low ball ho nga do vin lang chule Zelengrong in pui gamsung da hasu hil vin tin gi na khawta a chaina ding in hin bol vin hi Suci thupi na samo ki koya hile hingai dam lo hilding na sata akile thu ding hi tin zongi na hin bol vin hi Suci ZUF Kamson fiction hon se be na wachun hunam hen lang lep thol hi zong le koiman Zelengrong ho gamsung ka gamsung ela pi diu cho ki phal lo hilding hi tin ZUF Kamson fiction hon phongdo vin chule ZUF Kamson fiction hon ka gamsung wa kona refugee hole phalna bea chenglut ho zo si cho kadel do so hilwa agam nei di ta ho Zelengrong nammi ho cho thunei na thingsel kipiding hitin phongdo vin hi sule ZUF Kamson fiction hon sebe na wachun tu chunga hichi ka thil bol hi kadin munu kichi ta cho hitan ZUF Kamson fiction NSCNIM B team hon Zelengrong United Front ZUF Kamson fiction ho NSCNIM B team hon Zelengrong gamsung hu na kiling lo hila det ta pan kala jing diu hitin zong ZUF Kamson fiction hon phongdo vin hi Hichi ZUF Kamson fiction ho hi ZUF akuna anzam da uwa NSCNIM thingnoi mi hon belo hi Original ZUF hon asaina wachun Hichi group ho hito ki matni macha ka nei povin Hichi holo hi NSCNIM to ki thu wa ZUF su min sit na dinga pan la jing Government of India to talks ki nei ho su sit na dinga pan la jing hi vetin zong phongdo vin hi Chule ZUF Kamson fiction ho cho ZUF phone Kamson geng tin min vo vin ZUF min aman theina ding thane na right sanai po vetin zong phongdo vin hi NSCNIM thingnoi mi hon hichi geng group ho hi mouthpiece aman chawwa sumle pai demand bol na le ZUF sumin sin na dinga aman chaw hitin zong original ZUF phone phongdo vin hi Sule hichi Kamson geng ho hi naga thingnoi mi group danga lud hitaw vin ZUF a hi jing na ding thum to poitin zong ZUF original group hon phongdo vin hi kukite adinga golnop ni kholo pi ta khat sawangkut ni khota a kukite gamsunga Loubuh ga hla a numit sapang suling la ho cho hichi ZUF Kamson fiction holo hi hi vin NSCNIM hon hichi group ho mangcha a kukite chunga bulsum su naw khat hitan NSCNIM ho hi lungthim thu ta ki chimu wa hichi Zelengrong United Front ZUF Kamson fiction ho mina kukite chu Kangpopi district Lhangjol gam kai sunga kona nodo te ding to gon simu hitan hichi na to hi ZUF Kamson ho mina ki bol hi jing zong le asung langa to gon sim ato son hi NSCNIM thingnoi mi ho hi bo vin NSCNIM thingnoi mi hon kukite chunga indirect agal ei bol khum naw khat a hi NSCNIM Loubuh thuinga lengui wa cho anoi do pa tangkul tribe kona VS attempt kitipa Kangpopi le tingno pal kukite gam ahi poitian sei pa chun muiwa pan mun chu loading hitai tin the Watch Point Journal hon hin so do vin a hi le NSCNIM thingnoi mi hon hin don bodu vin Sutobang to ogon chom pon zolenal thui bo vetin phongdo vin suchi thu so cho phamosa naw thu ho hin phongdo vin a hi tu sunga thuinga lengui wa in ukrol somdal le senapati vilna ganei cho alo hlingle zingin chuto kilon chun Indian Security Force hole Indian Intelligence solung sunga
kichat na tizat na khat aping do tan chuti ji chun hitabang thu ho hi social media la ho a thang le hi tin NSCNIM thingnui mi hon phongdo vina hi chutabang to gon ho cho NSCNIM sunga ki khentel na ding le mi pi hon NSCNIM sunga ta san na nei ho su set pi na dinga ki bol hi tin zong NSCNIM thingnui mi hon phongdo vina hi the What's Point Journal hon suchi thu so da ucho agang thei pen in sumang hen sule koi macha NSCNIM ho sung thuin hongki kum da hen tin zong NSCNIM hon gi na khawta hin bol vina hi Zelengrong United Front ZUF Original Group hon zanhi November ni simkhat ni khuchun thuso in bolovin Tamenglong District Hupsung Nungkaw area a na tonga pang construction worker khat ki puimang na chunga ZUF hongo na a meilhei thuso khat hung thang newsin thuso hin bolu cho apamo le jingen chuchi thil su chu ZUF in kai papo vetin ZUF Original Group hon su thing na hin bolu vina hi Zelengrong United Front ZUF hon seina wachun chuchi mi puimang ho cho samdan kamei to ta dulung kamei hilhonin NSCNK Nikisumi Group ho hi bo vetin Zelengrong United Front ZUF Original Group hon hin phongdo vina hi Zelengrong ho Kamsungin naga thingnui mi hon kaile dong adong jingu vien sumle pai hol nei namangu vien sule Zelengrong United Front ho su min sit na dingin na to achi hla pi jing vetin zong Zelengrong United Front ZUF Original Group hon phongdo vina hi Zelengrong United Front ZUF su min sit na ding le Government of India to talks ki nei ho zo si su nong kai na dinga na to ki bol ho zo si cho Zelengrong United Front ZUF Original Group hon ki movet lo hilding na sata ki do dalding hitin Zelengrong United Front hon gi na hin bol vin hi National Highway 2 Imphal Dimapur Road National Highway 37 Imphal Zirbam Road chule Asian Highway 1 Imphal More Lampia free movement sile vale thene dinga ga na omna chunga chun meilhei nupi kiloi khom ho imagi merati akimin vo hon Manpur High Court a public interest litigation PIL file an bolovin chuchi public interest litigation cho aung thong ding November ni sim som le sagin khuting le Manpur High Court mona ngai thla na umding hitai chuchi public interest litigation PIL cho imagi mera a president thok chom sujata in file abola hin Government of India Government of Manipur le adang phapep against a PIL cho an pilu da hi suchi PIL chun meilhei hol kuki hoki ka gamgi kisim buffer zone challenge sabolin sule National Highway la ho a free movement telo na zong challenge sabolin hi hisi imagi merati akimin vo meilhei nupi ho hi sikmaya kunin an kipando vin kang popi gamgi phai muna buffer zone suke te ding an govin hi le security force on kang la tu mi muna an tin tan ji uchun adrama bolu cho chuchan chun an ki chai tan hi le tua hi Manpur High Court a public interest litigation PIL file a bolova court in pan hin la na dinga lungthim thu ta ki chem hi taw vi chuchi PIL file ki bol cho Manpur High Court a Chief Justice M Sundar to Justice Guneshwar Sharma in achi sa October ni sim som thumni khuwa endorse an bolthona Government of India Government of Manipur le adang phabep cho notice issue an bolo hitai Chinese government pressure in Chunglangshan state a Myanmar junta sipai hodona agal bolzing Tang National Liberation Army hole Myanmar National Democratic Alliance Army hon junta government to ceasefire sign abol nang vin junta sipai hon Arkan Army hot chungin Valeng ho mangchan bom saten an hi khum kit taw vin Rakhine state sunga thina man to mi tamta anum taw vin hi zani masalang chun Myanmar junta sipai hon Rakhine state hup sunga Arkan Army ho vaipu nagam sung township habep sung so fighter jet so mangchan bom hi khumovin sule navy kunglin ho mangcha in zong bom tamta an kap khumovin sule artillery bom lin ho mangcha in zong sumun ho cho na saten bomin an bulu vin hi rathe daung township Ponazion township le Pokto township chule Sitwele Chokphu township sunga Arkan Army holet namun la ho cho junta sipai hon bomin saten an bulu vin hi Zanima salang Thursday ni khua achunga ki sei township sung ho bulu na wachon milham mi get in thina na to vien milham mi som ni lenin ki tong khaw vien chule Friday ni khua bulu na wachon milham mi lin thinan to vien milham mi tam ta ni ki tong khaw vien chuchi aki tong kha hola mi som cho seriously azing hiu vi
Myanmar junta sipai hon Rakhine State sunga Arkan Army ho panmun ho bulu lo vien milam ho chen mun la ho cho na satain bom na hi khum jingu vien milam mi tam ta ni thilo hitaw vi Arkan Army hon Rakhine State sunga dinga junta sipai ho vaipu na omsun sitwe khopi le chok phiu khopi to phate ne dingin Arkan Army hon pan na satain ala jingu vien Sule Arakan Army hon Magwe region Bago region IR wadi region sunga Myanmar junta sipai ho do ne injong pan saten ala jingu vien Rakhine State okinai namuna Myanmar junta sipai ho zo si cho delmang su hilding atubu hi thusu oisan hin ki chai tai thusu ngai ho zo si na bon chawini khu pha